बाहिर मन्दिर घुमेर आउँदा एकपल्ट मन्दिर परिक्रमा गरेर आउँदा गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो रे हो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। अरे बाबा भित्र लिएर आउनु एकपल्ट घुमेर गोपिनीहरू थोरै अगाडि अगाडि गएर थोरै अगाडि अगाडि गएर बस्नु सामानहरू अगाडि राखेर गएर बस्नु भगवान्लाई लिएर आउनु र दही हल्दी पनि लिएर आउनु यता गोकुल मथुरा नगरी, यता गोकुल मथुरा नगरी, बीच मसलल जमुना गहिरी, बीच मसलल जमुना गहिरी, गोकुल मां सुख मथुरा मां दुख, गोकुल मां सुख मथुरा मां दुख, कंस तेरे नहीं डरायो डरायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल। कृष्ण कन्हैया लाल को, बालकृष्ण भगवान को, नंदन भगवान को, गोपाल भगवान को। सबैले दर्शन गरौँ है यशोमती रानी, आनंद मग्न यशोमती रानी, आनंद भैन यमुना महारानी, आनंद भैन यमुना महारानी, बाल बाल हरु खुशी, गोपिनी हरु खुशी, बाल बाल हरु खुशी, गोपिनी पनि खुशी।